I whakatepe noa ki te karere, kei poi hākena tō mātou tangata a Rapaira Tāwhai e kōrero a hiahi ana ki te kai waiata rongonui Māori o reira, a Rākia Stan Walker. Mo āna mahi whakanui i te krihimete, me ngā piki, me ngā heke o tēnei tau. Silent night. E whakanui nei tēnei kai waiata Māori i tēnei wāhana o te tau. Koro te whānau o te karere, my favourite. Ngā mihi aroha nui ki a koutou. Mere kirihimete, have an awesome New Year, God bless, and see you fellas soon. Aha koa he wāhana hararai mo te nuinga, e kore e mutu nā mahi. Ko ia te kanohi o te pōwhakanahau hei te rāhoro i kipo i Piripi, e whakanui nei i te huna kāpō, mā te waiata i ngā waiata o te kirihimete. It's going to be mean, eh? Like, just the opportunity to support Vision Australia. You know, that's what this supports. This is the charity they support. Going in there, experiencing, you know, firsthand, you know, the people who are affected by blindness. Hei tāna ka tahi tōna pukumahi i tēnei tau. The last 6 months has probably been the hardest 6 months of my life. And like, you know, it's just been incredible, like just learning a lot. But at the same time, man, like I've been tested in every area, like emotionally, physically, spiritually, everything. Like just my whole world's been shaken up. Kua huri ia i te ao whakatani-tani puoro ai, he kōpai hau tāna anō hoki nāna tonu nā waiata i tuhi. He tūtaki ki etahi tanata pēnei ki a Jennifer Hudson, me te waiata tahi me Jessica Mauboy no Ahitereiria. She's like my bro, man, like my sister. Ko tāna i aia nei he tiro ki nā rani kei tua. I want to lose 10 kgs. I gotta lose some weight. Nah, because it's not really like to be like all skinny. I just want to get fit, bro. Like I want to be healthy. I tua atu i tērā he hohau i te rono ki te ao. I'm ready to blast it. You know, give it a go anyway. Give it, you know, try the best I can. Kua rite tēnei uri no taurana moana mo te tau e haere ake nei. Rapaira Tāwhai, Te Karere.